Pozdrav, danas ćemo da nastavimo sa statičkim rutama, da upišemo statičke rute u tabele rutiranja. Obrisao sam, kao što možete da vidite, ove statičke rute, tako da ako želimo da pingamo 6.20 PC2 na drugoj strani, naravno koristimo ove iste mašine, to neće da uspije. Neće uspjeti zato što smo sada sve maknuli, odnosno ja sam izbrisao te statičke rute 6.20. Ova jeste 6.20, njegova IP adresa, znači nema više. Gotovo je sa rutiranjem. Što danas želim da uradim? Da preko command line interfejsa da napravimo statičke rute. Kako to sada uraditi? Ovo nam sada neće ni trebati. Prvo ćemo da pogledamo u command line interfejsu, ovdje ovako upisat ćemo route print. Kada to upišemo, onda vidimo stvarno šta ovaj router poznaje. Mreža 5.0 i 10.0. Opet ovaj dijagram pogledamo. Ovu sliku moram da stavim kao negdje kao upload, možda da nekome zatreba. Ako ne, nema veze. Ok, znači imamo te dvije mreže. Na serveru 1, odnosno na routeru 1 imamo .10 i .11 ili ne .5. Server 1, .5, odnosno mreža 5 ili i mreža 10. Znači rekli smo da sada ne možemo da pingamo PC2, upravo zbog toga ne poznaje, nema ga u njegovoj routing tabeli. Ako ponovo hoćemo da odemo da pogledamo ovdje routing remote access, vidimo isto tako da nema. Ovo ćemo sada da zatvorimo i sada ćemo ovome routeru da kažemo mi manuelno nešto slično kao grafički korisnički interfejs, ali sada znači radimo preko command line interfejs ili preko ovoga command prompta kako želite. Ok, kako se to može uraditi? Kako dodati statičku rutu? Komanda ide ovako, route, add, pa sada pišemo mrežu koju želimo da mu stavimo u routing tabelu. To je mreža, evo prvo ćemo raditi 11.0, pa ćemo onda uraditi i 6.0. Add 192.168.11.0 i ovdje imamo mrežnu masku. Subnet maska 255.255.0, preko kojeg interfejsa to ide, rekli smo ide preko 10.150, 192.168.10.150. Sada ako ovdje stisnem enter, dešava se nešto interesantno. Mislim da je zavisno od koje verzije ovoga Windows servera da se mora upisati i mask, odnosno tačno riječ mask da se upiše, tako da ćemo ovdje upisati mask i onda će to da bude prihvaćeno. I sada imamo ovdje kao ok. Da vidimo što smo to napravili. Route print, tu je komanda i ovdje možemo da nađemo mrežu koju smo mi upisali, znači 11.0, njegova subnet maska ove mreže je /24 ili 3x255 je jednom 0 i tu je urađeno preko ovoga interfejsa 192.168.10.150. Znači preko ovoga ovdje interfejsa. Ok, sada radimo za 11, odnosno radimo za 6.0, tako da možemo ovdje ovako da dodamo 6.0 i ostalo je sve isto. Kada upišemo, ponovo upišemo sada route print, vidimo da sada postoji i 6.0, znači 10.150, ali dešava se isto tako jedna interesantna stvar. Sada ćemo da restartujemo PC, restart. Nakon restarta ove rute će da nastanu, znači one nisu persistent. Logujemo se na server. Command line interface ili command prompt, da imamo route print i vidimo ovdje da samo znači postoje 5.0 i 10.0. To je potrebno uraditi da ove stvarno da ovo ostane u routing tabeli. Znači ovako ćemo da napravimo route, add i -p, znači persistent, da ostane unutra, odnosno u tabeli rutiranja i tu je mreža 192.168.11.0 sa subnet maskom 255.255.255.0. Naravno prije toga upisujemo mask, preko kojeg interfejsa to ide, pogledamo na naš dijagram, znači ovu mrežu želimo da zna, ide preko 10.150 ili 192.168.10.150, tako da ćemo to i upisati 192.168.10.150 i to je ok. Uradit ćemo sada novu mrežu, ovo je mreža VMnet 6, znači kao i malo prije, jedina razlika je što ćemo pisati ovdje -p. Route, add, -p, 192.168.6.0, maska, 255.255.255.0, 192.168.10.150. Ok, route print i
Možemo sada da vidimo 6.0 preko ovoga ovdje interfejsa. Ova mreža 6.0, subnet maska ove mreže je 255.255.255.0 i ovaj router, znači striktno ovaj router server 1 je upoznao tu mrežu preko ovoga ovdje interfejsa. I imamo 6, odnosno 11.0, uvijek se gubimo ovdje 11.0, sve tako /24 i preko istog ovoga ovdje interfejsa. Sada, kada hoćemo da restartujemo server, to bi moralo da ostane unutra. Strpimo se par sekundi, logujemo se na server. Command prompt i sada imamo route, print. Sada vidimo da su one stvarno ostale. Znači ovdje imamo ove direktno povezane 5.0 i 10.0, a 6.0, da je nađem samo 6.0, evo je ovdje, i 11.0, znači upoznate preko ovih ovdje interfejsa. Ok, imamo server 2, ponovno ćemo da podignemo naš dijagram. Server 2 upoznavat će mrežu VMnet 5 i VMnet 6, jel? Odnosno 192.168.5.0, a ovamo 6.0. Znači server 2, idemo prvo na lijevu stranu, da kažemo 5.0. Command prompt, route, add, da ne zaboravimo, stavimo -p, 192.168.5.0, 255.255.255.0, 192.168. Da ovdje samo malo stanem i da pokažem ponovo. Znači idemo na mrežu ovamo 5.0, a upoznaje preko ovoga ovdje interfejsa. Znači 192.168.10.33. 10.33 bad argument, naravno zato što nisam ubacio masku. Reach mask, ok, i sa druge strane imamo, ovo je bila 5.0 mreža, imamo 6.0 sa maskom 255.255.255.0 i ono će upoznati preko interfejsa 192.168. Da vidimo preko ovoga, znači server 2 ide ovamo na 6.0, upoznaje preko 11.90. Tako da ćemo tu i upisati 11.90. Ok, route, print. Vidimo imamo 5.0, 6.0, 10.0 i 11.0. Ok, i na server 3 podignemo ovaj naš dijagram. Server 3 ne poznaje 10.0 i 5.0. Ok, pa ćemo to početi da pišemo. Command line, route, add, -p, 192.168.10.0, maska. Ja sam naučio da stalno da tipkam na Cisco uređajima, tako da ne moram upisivati maska. Ovo mi je stvarno ovdje malo i neobično, zato uvijek i zaboravljam. 255.255.255.0, da vidimo preko kojeg interfejsa će to da napravi. Znači imamo server, ovdje smo upisali već 10.0, znači radimo za ovu ovdje mrežu. I preko interfejsa 11.80, 192.168.11.80. I imamo još jednu mrežu, to je ova ovdje mreža 5.0, ova skroz lijevo, da pokažem, znači radimo ovu mrežu, isto tako upoznaje preko istog interfejsa. Znači 5.0, subnet maska odgovara i ovaj interfejs odgovara kada stisnemo enter, ako možemo da stisnemo nekako enter. To je ok, znači tu imamo isto tako dvije, route, print. Sada, pošto smo izrutirali kompletnu mrežu, treba da pogledamo da li možemo da pingamo sada ovaj tamo PC2 sa druge strane 168.6.20 i vidimo da sve radi. Sa druge strane PC2 želimo da pingamo PC1 192.168.5.5 i vidimo da to sve radi. Znači jako interesantno. U prošlom videu smo radili statičke rute preko ovoga GUI ili grafičkog korisničkog interfejsa, a ovaj put smo radili preko command line interfejsa ili preko command prompt. Isto tako može ovo da se odradi bez ikakvih problema preko PowerShella. A ono što sam zaboravio da vam pokažem ovdje možete da vidite, znači ispod ove routing tabele imamo takozvane persistentne ili stalne ove rute, pošto smo to uradili statički. Imamo ovu 10.0, znači za server 3 i imamo 5.0. Tako da na svakom od servera možemo to da pogledamo. Server 2 ovo mi je naknadno naupalo, izvinjavam se, ali što je tu je persistentne rute. Za server 2 su to 5.0 i 6.0, a za server 1 imamo 11.0 i 6.0. To je bilo sve za ovaj put. Ovdje možete sa lijeve strane da vidite da pripremam i video za NAT.
to jeste kako da i neki od klijenata recimo da izađe na internet, a oni u lokalnoj mreži iskopčan je na router. To ćemo već da pokažemo i grafički i onda da radimo kako treba. Svako dobro, pozdrav!